makili badan kawula panjenenganken putra kula Yanti kantuk nak tulis wanto ingkang sampun sagah bayar mas kawin arupi alat sholat katambah perhiasan mas katambah harta 300.000 rupiah badhe dipun bayar kontan dene pelaksanaanipun kula sumanggaaken dumateng panjenengan. Kalau tampi Pak Tarmo nggih mugi-mugi atur patrah panjenengan dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pamoten graos sedaya kemawon sebab dengan kesempatan yang punika kita ikeraken sareng-sareng kalian sehadah kapindho istighfar kapindho lan semoga kita purwakani kita kawiti kanthi wonten kelas malam keterangan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kabupaten sebagai situs sosiali dipun jangan bapak lepas ataupun dipun mudahkan. Allah. Yang itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Zabiduka ala ma'amarallahu bihi min insanin bimarufin ataslimin bisan. Saudara Sureswanto bin Subadianto angkah tuka wazawatuka Suyanti bin Tatarmo bitaukili waliha ilaya bimahri ad-dawatusullah wa al-hilalahabun wa natuhmi ahrubiyatin halal. Saudara Sureswanto bin Subadianto saya nikahkan dan saya jodohkan Suyanti bin Tatarmo yang walinya mewakilkan kepada saya untuk Anda dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, perhiasan emas, dan uang Rp300.000 yang akan saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya dengan hormat dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Dipun tapi Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadara dan kita kata berkata jemaah alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan kabuna taala wa intabuna bidanya rabbana lakal hamdu yang bertiga dan sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakum fi khair. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana khasirin. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatillahumma Fatihah. Alhamdulillah
izin pangapunten Pak Darmo amal panjenengan datang kula sampun kula ayati insyaallah putra panjenengan Mbak Yanti kalimat Krisnanto kali ini mancing nyawiji nikah secara besar agama Islam bukti abdi negara sampai dibesar dan beroperasi pengucap dia bisa mangke akan sakinah mengucapkan Amin. Kinar Anu, apa baik